wabarakatuh. Ya, pertama-tama perkenalkan saya perawan berkumis, guys. Tapi dulu guys. Ih, paham. Neng mau gadang, guys. Masih ada peraturan. Harga Kembali lagi bersama saya, guys. tukang gas. Ngopi dulu, guys. Stok masih banyak, Di guys. sini ada tukang gas. Meskipun rebahan, guys. Ayah nungkir ngahancak keripik, guys. Ini orang-orang kelaparan, guys, dari jalanan. Ada yang tiungnya. Yuk kopi ya. Orang kok 2.000 mah. Misting. Istri nggak gua. Kamunya belangan, Ini belum siapa bola. Anjir buntung sih beneran. Yuk, merapat. Batur gua. Terbuka, guys. Ngopi lah, guys. Ngopi. Mereka gitu nah. Bebengetan nih nu kalaparan, guys. Kita di lalebok wae, guys. Geus beak setengah keler, guys. Awak putih. Santuy. Rakona, guys. Motornya bret. Kayak nabrak kucing. Kucingan bukan cilaka ya. Udin ditabrak. Setia galon, guys. Di air minum guys. Gratis, guys. Asal ngopi dulu, guys. Hancur lah, guys. Itu tukang hancur keripik, guys. Orang-orang kelaparan. Aku mangkul kong. Yuk agang eging numpang wae, guys. Jangan motor. Ayo no lagi bobo guys. Luka segede kumaha guys. Merapat yuk. Isian. Besok ayang apa? Uhuduna. Ayang apa? Kopi loba. Kopi magas loba. Tiba-tiba ada makhluk dari depan pintu, tiba-tiba kameranya buram, guys. Astral. Memasuki jalan cara. Penunggu, guys, ini penunggu rumah ini, guys. Tukang ngelalabok dahareun, guys. Tadi si tuh yang mendarat kencang sih mah. Yo, ngahulang wae, guys. Oh, tiba-tiba tidak ada, guys, nampakan. Astral. Nih Jagger lah. Dia mau kencang sih. Jagger hutan rimba, guys. Ketua tuh si TG dari tempatan. Kang Jamal, tiba-tiba Yuli wan. anak tuyul lewat, guys. Yang tadi, guys, nanti reply, guys. Slow mo ke. Slow motion anjir.
Yo dan disuguhan hakanan deui tah sakere saya. Timpah. Ya susu gunung ya susu gunung hajat guys. Jangan masalah keripik. Limahin. Penampakan lah ya datang guys juga geber. Bisa mati. Memang tukuna tuh di banjur. Kurang mata ngomong tuh. Nah. Yuk merapat guys. Kopi. Kita kopi tetap pahit kayak cida. Nah, teh. Bener. Promosi wae euy. Udang teh. Santuy guys, ini mah digerabal abal. Sama. Yang Jamal Mirdad.